Ka Executive Committee ka Khasihil Autonomous Council ka penmi ya ka hukum bela penkeu Khadc ya Paiem Ainam manik sim kumuslim hima melim haden bawa ya suspend. Haka jing penmi ya ka hukum haka khasau trik unaila aja penriu usketri ka Executive Committee ka KHDC ula pentip bakat kum ka jing rai ka jing besar ka bakharwai tarik mulai pra aja penriu ka Executive Committee ka KHDC ka penkeu Khadc ya Ainam manik sim kumuslim hima melim katkum ke jingmi na kador khas kemukot duma nembar WA nembar software jong aja funreu bat WA nembar supply jong aja funreu kebedang sak pengding lu mentah po high court miklaya ka stip committee ka KCDC krabata ya baru angut katau Ainam manik sim baru Alban Fedrix sim ban boot jigi kendon ban IT ya ki record ki jingdon jing em bat kiwe Shwa ka khas Tarik naila aja funreu kumla kedeu ka subsection 3 jong ka section 8 ka Khas Autonomous Appointment and Succession of SIM Deputy SIM Electors and rang ba sinong of Hima Melim ak aja nhiều da ka jing bata yau aina manik SIM ban bu ya ki record ki biadai ba ki dorkas mokot ma dang sa pongding usketri ka STIP committee ka HDC un sapa du ya ki officer ban penbai ya kan ni ka jing IT kroi kat kum ka ai Hakawai kalian hak city ke bakasau trik mulai praja penriu acting sim u Urban Fedrix sim ke belato siau Ainam Malik sim lapan ya ke hukum ke belayo na ke bob day page bala ong ba ulong bakloi ban IT ya ke katkum ke section pra ke close ke balai jo ke kasih autonomous appointment and succession of sim deputy sim electoral andrang baksinong melim sim sip ak aja nhiều haka jindong lang kinong sakhi ban light na kano kano ka jing korma